i politika, kao i sve drugo. Sasvim je normalno da neko u tom trenutku kaže ja neću ovako, ja razmišljam, ali religije itekako imaju smisla. Ako ništa drugo vidimo razliku, recimo, između nekih zlonamernih, nazovi verskih grupacija, sekti, šta ja znam, i religija koje su itekako pozitivne u tom kontekstu. Znači, tako se dele ljudi. E sad, da li su ljudi unapred podeljeni ili nisu, to je teško reći. To je teško reći. Uglavnom, na nama je da pokušamo da budemo ljudi smisla. Ljudi smisla ovog trenutka... Opet je naša stvar. Opet je stvar naše lične volje i naše želje da se stavimo na... Hoćete jedan blic test? Svaki čovjek koji odgleda, recimo, ovakvu jednu emisiju, bilo koju emisiju kosmosa, to sad kažem zato što sam u ovoj emisiji, ne kažem da ne postoje drugi način, svaki čovjek koji odgleda sa znatiželjom jednu ovakvu emisiju je čovjek smisla. Evo ga test. Ne ono pustio slučajno dok pije rakiju sa kumom pa tamo radi televizor, ne. Nego skoncentrisao se i odgledao lepo cijelu emisiju, što ne znači da nisu ljudi smisla i oni drugi koji uopšte ne gledaju i ne znaju da ima. Da, gledaš reprizu. Tako je. Ili na satelitu. Ili na odloženom gledanju na našem sajtu. Evo sad imamo različite načine, daćemo im još mnogo šansi. Šalim se, nije sad davanje šansi, nego je vraćanje na to da mi sami odlučujemo o tome i da su naše misli naše, kao što smo zaključili u jednoj od prethodnih emisija, i da mi možemo da odlučimo u kom pravcu ćemo da ih upravimo kad ih već imamo, kad nam već padnu na pamet, onda mi odlučujemo šta ćemo dalje, a kada smo već kod moći misli i moći vere, koju smo malo čas spominjali, vi imate jedan zanimljivu priču o Titanic efektu. Ako možemo samo vrlo kratko da se dotaknemo pa da se vraćamo ponovo na promene, tako? Najveći brod onog vremena Titanic, kao što je dobro poznato, potonuo je 1912. godine u noći 15. hladnoj noći 15. aprila nakon sudara sa santom leda, bar prema zvaničnim informacijama. Ono što je interesantno to je da je američki pisac Morgan Robertson 1898. godine napisao knjigu Propast Titana, dok još niko nije imao ideju da pravi Titanic. Napisao je knjigu gdje to je bio nešto kao naučno-fantastični roman. On je bio neka vrsta pisca trilera, kako bismo to danas rekli. I to je bila kao neka naučna fantastika. Zbiva se negdje u nekoj bližoj budućnosti, napravit će ljudi ogroman brod, zvaće se Titan, krenut će na put, jedne aprilske noći sudarit će se do te, pogledajte, nemamo prevod koliko znam na srpski ni na ostale jezike ovdje na ovim našim područjima, ali pogledajte, nađite, imate na engleskom i sad možete naći, čak mislim da je neko stavljio negdje i na net, Morgan Robertson, Propast Titana, to je prevod, naćete. To je pisac je danas apsolutno nepoznat na ovim našim prostorima pogotovo. I šta se dogodilo? Čak broj čamaca, približno broj žrtava, skoro sve što se dešava. Šta se dogodilo? Krene Titanic, naprave ljudi Titanic, naprave najveći broj, daju mu naziv Titanic. Ajde, možda je neko čitao knjigu, to je tad bila u trendu takva literatura. Pa je namjerno dao ime. Ali desila se sudbina onog što je napisano u knjizi. Hoću da kažem sljedeće. Dobar deo toga će nam se desiti, htjeli vi to ili ne. Ova kosmička kretanja su nešto što ne pravimo mi. Ali se varamo ako mislimo da mi nismo moćni. Bar neki od nas, bar ovi ljudi smisla. Ajde da vidimo ko je sve. Ajde se potrudimo da budemo. A pogotovo zajednički. Ako se varamo ako mislimo da nismo moćni, da i mi mnogo toga promenimo. U negativnom ali i pozitivnom smislu. U tom kontekstu, ovi sejaci strahova su vrlo opasni. Vrlo opasni. Sejaci strahova. Tako je. Može se desiti kataklizma. Može, to je Titanic efekat, jer ljudi će prihvatiti kataklizmu. Što se, po nekim teorijama, Titanic jeste potonuo, jer je veliki deo putnika, treba imati na umu da je bar polovina putnika bila tadašnja elita. A tadašnja elita je nekako, tad je to bilo u modi, tadašnja elita je čitala, recimo, takve knjige. I u jednom trenutku počeo se rađa strah. Vidjeli, zove se Titanic, krenuo isto, podudarili se neke stvari i taj tihi opasni, taj tihi strah je najgori. Ono kad se nečeg tiho plašiti. Pa to ćete prizvati sve živo, i kuće, i svaku nevolju, i sve će vas napadne ako se plašite, ako se bojite. Kad se ničega ne bojite, niko vas i ne dira, ništa vam neće biti. Bar statistički gledano. I šta se dogodilo? Titanic je zaista potonuo. Možda je to i proviđenje reklo, ali ja nekako ne prihvatam tezu da je Bog osvetoljubio. Jer su tadašnji moćnici, naučnici, inženjeri, kolege, da kažem moje, govorili, evo, svijet je ušao u jednu fazu kada više ne treba ništa. Napravili smo najmoćniji brod kome ne može niko ništa. Ma kako ne može niko ništa? U jednoj hladnoj noći nestalo ga. Otišlo pod vodu. Džabe, ne možemo mi u materijalnom svetu da napravimo ništa vredno jer je od ničega i stvoreno. Znači, taj Titanic efekat je nešto čega se moramo čuvati. Sejmo pozitivnu energiju. Sad, oni koji ovo ne prihvate, njih će snaći u skladu sa onim što ti ne misle i osjećaju, to je sigurno. Znači, kataklizme će biti, ali ona će biti disperzivna. Sve više se dešavaju neke nevolje koje pogađaju neke određene ljude. I posle 2012 će toga biti još više.
I to je ta evolucija duhovno-intelektualnog tipa u kome će nestajati oni koji se odupiru promeni. A oni koji se podese na talasnu dužinu promene, pomoći će tu promenu u pozitivnom smislu i svoju promenu. U tom kontekstu moramo govoriti o metanoji. To nije znači nešto što je samo lična stvar. Iako mi samo menjajući sebe možemo da menjamo svet. Ali akcenat je sad na ovome menjamo svet. Ma mi smo odgovorni da menjamo svet. I ne možemo da menjamo. Odgovorni smo za ovo. Tako je. I ne samo ovo. Ne samo ova ovdje slika. Ovo kako ga vi zovete biće i jeste živo biće, očito po svim atributima. Ne samo ovo, to je mnogo širi, ajmo galaksiju celu. Mi moramo sve da menjamo, mi moramo da menjamo to menjajući sebe, znači mi imamo obavezu da menjamo svet. Menjajući sebe, a ne razbijajući ga ne znam na koji način ili kako god. Jer mi što god uradimo i sa najboljim namerama u fizičkom svetu mi povećavamo entropiju. Entropija je mera nereda. To je drugi zakon termodinamike, to se uči već u osnovnoj školi i u srednjoj. Znači samo povećavamo entropiju. Šta god, svaki litar benzina kad potrošimo u kolima mi smo povećali entropiju sveta. Jednom to moramo preokrenemo u suprotnom smeru. A prvo ćemo morati da preokrenemo u glavi. Onda ona priča iz neke prethodne emisije o nafti i tako dalje, više uopšte neće imati ovakav smisao. Neće biti straha šta će biti kad ne bude jednog dana nafte. Pa vozit ćemo se na nešto drugo, ali neće moći svi da se voze. Neće moći ti. Atlantiđani su to recimo imali, pa su zloupotrebili, pa su htjeli da se svi voze i koriste i lete i ne znam šta rade, svi, a nije svima dato jer nemaju moralne predispozicije. Jer naš um čini svest i savest. Ako ćemo da menjamo um na valjan način, u sva ova znanja o kojima pričamo, moramo imati na umu da nije dovoljno menjati svet što sad nešto znamo. Moramo menjamo i savest. Ne može čovjek da kaže ja sam se promenio, a onda uzme pušku pa ide u lov iz razonodi i ubije jedno nedužno biće. Ili upeca neku nedužnu ribu, kaže ne volim da jedem ribu, ali hoću da jedem, sviđa mi se, da idem da upecam. To su neizgled beznačajne stvari. Ili ide na stadion da navija da bi se tamo istresao, posipa mržnju, psuje, vređa i da kaže šta sve radi, strašno sažima svoju dušu. Mi treba da težimo da se opustimo. Ne da stvaramo mržnju, podele i ostalo, da težimo da se opustimo. Znači prvo cilj je postići to smireno stanje radosti. Znači smirenu radost nositi u sebi, ne onu eksplozivnu koja traje 5 minuta i posle gotovo. Nego da budemo, kad dostignemo taj cilj, da osjećamo neku radost, da se osjećamo smireno i da se, možda ja ne delujem baš mnogo smiren kad ovo pričam. Ja sam toga svestan. Imate puno da kažete. Da bome, ali u duhu moramo nositi neku vrstu smirenosti, snaga leži u spokojstvu. I te tihe radosti koja nije nametljiva, koja nije eksplozivna, koja nije razbijačka, da tako kažem, jer to onda više nije radost. Kad osjetimo da se to u nas uselilo, onda smo na dobrom putu, onda ne treba se bojimo. Emocije su mnogo moćne, kao što je tihi strah moćan. Taj tihi strah, ne konkretan strah od nečeg kad vas nešto već ugrozi pa vi onda reagujete, nego tihi strah, ta teskoba, ta anksioznost koju ljudi nose u sebi, on je vrlo delotvoran. Isto je tako delotvorna ta tiha radost, ta tiha ljubav. Šta je ljubav? Mislim, to je isto kontaminiran termin, ali ljubav je pre svega obzirnost i zahvalnost. Ono o čemu smo već pričali u prošloj emisiji. Znači, biti zahvalan na svemu što nam se zbiva i biti obziran prema svemu, prema čemu god možemo. Prema čemu god možemo biti obziran u tom trenutku. Znači, oko tome, ako to nosimo u sebi, mi smo na dobrom putu. I sad ovo izgleda, kaže, kako to ima veze, ne znam, sa metafizikom, sa nečim. Pa ovo se da potkrepiti i čak i proračunima. Čak i proračun. Tako je. Biće prilike, onda nadam se da pričamo još koji put. Evo vas za nekoliko emisija ponovo da nastavimo i produbimo temu. Zašto da ne? Stalno imamo ponešto, ali je važno za kraj ove emisije važno da zapamtimo da ta unutrašnja tiha radost može da dođe pre svega iz ljubavi. Ako osjećate ljubav prema sebi, pa i prema svemu ostalom, onda će da dođe i ta neka tiha radost. I verujem da će mnogi od vas najzad početi da veruju to da nije novac, nije ono što vas okružuje sa strane, ono što može da vas usreći. Koliko god nam bio potreban. Koliko god, da, jeste, da, baš sam to htjela. Jeste on potreban, jeste tu, ali nije jedini koji može da stvori radost. Može mnogo toga drugog, mnogo kvalitetniju, dužu, ozbiljniju radost koja će nas uvesti u neko drugo vreme, čije promene, to jest dolazak već i sad osjećamo. Hvala vam još jednom na gostovanju, hvala dragim gostima, još jednom na pažljivom slušanju i na radoznalosti, a vama, poštovani gledalci, želim da ostanete u lepim, pozitivnim mislima sa svešću koja nam je data, baš kao i savest, da te vaše pozitivne misli mogu u velikoj meri da utiču ne samo na vas, na vaše okruženje, na ovu planetu, nego na čitav svemir i na sve što postoji. Hvala vam na pažnji i prijatno do sljedećeg susreta.